kako izgleda turizam na ovoj destinaciji? Kako izgleda budućnost turizma ovdje? Pa rekao bih da je izazovno. Recimo ako pričamo o tim relacijama Jadran-kontinent, to su turistički ili ajmo reći destinacijski ili destinacijsko-menadžmentski zapravo potpuno odvojene priče. Mi jesmo pod dojmom tog masovnog mega, te zapravo zvijeri tog našeg sunce, more turizma. Naša priča ovdje recimo je potpuno drugačije i trebala bi se i promišljati na potpuno ili barem na dramatično drugačiji način. Čak bih rekao da je možda budućnost turizma ili onoga što ćemo za par desetljeća nazivati nekim možda čak i drugim imenom. Da će to nešto zapravo puno bolje uspijevati na kontinentu nego u priobalju. Mislim da je priobalje u vrlo onako izazovnoj situaciji. To je znaš kao da se skidaš s heroina. To je stvarno jako izazovan pothvat. Sad imamo nekoliko desetljeća tog masovnog sezonalnog turizma u kojem već sad možemo uočavati neke vrlo onako strukturne i problematična mjesta. Mislim da će se to sa svim izazovima koje donosi budućnost, možda i ne tako skora budućnost, da će se to samo povećavati. A s druge strane, kontinent ima tu sjajnu priliku što zapravo, mislim, nemaš na našem kontinentu, nemaš sad neki fabulozni prirodni pull faktor, dakle nemaš prekrasno more, obalu sa 1000 otoka i slično, i tu zapravo moraš onda biti dovitljiviji, kreativniji. Znaš, ako ćeš razvijati pametne destinacije, tu se recimo uklapa ovo pitanje o accessible turizmu. Samo treba otići u Sloveniju. Da. I doslovce gledati i učiti. Što rade Slovenci, dakle doslovce na pljunomet od nas. Ili recimo kod nas, na primjer, Međimurci ili niz krasnih mikroregija, stvarno ima super priča, ali su možda još uvijek malo pretočkaste, previše ovisne zapravo o znanju, entuzijazmu, požrtvovnosti pojedinaca, a nisu vezane u sustav. Čak da se i desi klimatska kriza, društvena previranja, što su sve zapravo faktori koji turizam sputavaju, ljudi će opet putovati, pošto su putovali prije 200-300 godina kad nije baš bilo sigurno putovati. Ali opet će na godišnjoj razini putovati, 100-200 miliona ljudi. Sad, hoćemo li imati sadržaj da privučemo tih 100-200 miliona koji će, by the way, redom biti, neće putovati radnička klasa, nego će putovati oni koji to mogu priuštiti. Dakle, u tom smislu mislim da bi se turizam mogao drastično transformirati, zapravo više u neku kulturu putovanja, a ne više u turizam kao industriju. I sad je tu pitanje, imamo li mi nešto za tu fazu ili nemamo? Ne?